Tirkiye du xalên din yên leşkerî li Sûriyê ava kir û dişandina karwanên leşkerî de jî berdewam e. Rewanigeha Sûriye mafên mirovan ragihand ku hêzên Tirkiyê du xalên din yên leşkerî li gundê Elmişêrf û Til-Xetab nêzî sînorê rêveberiya Parêzgeha Hemayê li başûrê Cisr ê-Şiûr ava kir. Li gorî Rewanigeha Sûriyê ya mafên mirovan ragihand ku niha 46 xalên leşkerî yên Tirkiye li devera kêmkirina asta şer hene. Cihê xalên wê jî ev in: Salwa, قلعة سمعان، الشيخ عقيل، تلة العيس، تلة الطوقان، الصرمان، جبل عندان، الزيتونة، مورك، الراشدين الجنوبية، شير مغار، اشتبرق، عندان، الراشدين، معر حطاط، سراقب، الترنبة، النيرب، المغير، قميناز، سرمين، مطار تفتناز، معرة النعسان، معرة مصرين، الجينة، كفر كرمين، التوامة، الفوج الصدويازدة، معسكر المسطومة، ترمانين، الأتارب، دارة عزة، البردقلي، نحلية، معترم، بسنقول، النبي أيوب، بزابور، باتبو، كفر نوران، رام حمدان، الجينة، بسنقول، المشيرفة، تل-خطاب. Ji vêyekê jî, Tirkiye bêhtir ji 9,000 ji leşkerên xwe şandiye Bakurê Rojavayê Sûriyê û roj bi roj hejmara leşkerên wê li Sûriyê zêde dibe. Herwiha hejmara xalên wên jî yên leşkerî zêde dibe. Ev yek jî hebûna wê ji aliyê leşkerî ve li ser xaka Sûriyê bihêztir dike.